Анкара шаарында Кырымның ишғали конференция кечирилди. Кырым татар баш дәрнегінің сабықриясы Тунжер Калкай Түркия сәкенлеріне ишғал алтындaki Кырым ақында тариф етті бутун субет айры мевзуларға бөлінді. Кырым Халық Жумхуриеті 1944 сенесі фажасы Кырым татарлар 60-ші сенелерді ве Авдет 2014 сенесінің вақалары ведегер мевзулар. Умумен 70-ке якын адам келді. Тедбірдің мақсады Түркиядегі жематқа Кырым меселесini anlatmak ve Kırım hakkında doğru düşüncelerini yaratmaktır. Evet, buna insanlar olsa Kırım Tatarlarının bu başlarına gelgen facialı kunerke tabii ki onlar pek merak kestiler. Onunla alakalı sorular oldu. Onun yanında Türkiye ve Rusya'nın organ ticari münasebetleri, ekonomik münasebetleri nasıl hep öyle sorular sordular. Biz de onlarga tabii ki bu meselede Kırım Tatarlarla yapılgan bütün bu zorluklarını, kıyınlıklarını anlatıp ve bu Rusya'ya karşı daha temkinli olmasını gerektiğini ayettik.